sawi ini. Makin nuwun niki jelema tapi ogo-ogo. Petau. Ogo-ogo. Yan bulas-bulas Bedawang nakiap petau. Aduh nak pulas bungut ngomong. Ipit. Jadi gini maman, Sampun api antuk mangkit. ane kira aja niki. Adi beda adi barang ini kepulasan ini. Ane laling untuk nih. Lu ngundang nih. Dalam usaha jangan pedok. Ya. Tadi cara nak pemimpin nak kengken nih. Nenten Sapun api natuk nak kena mixer. niki kenten Niki kentan kengken. ide beli Kengken. Pengaja? nenten Mungkin dia mau sodong makin. Tapi sodang dia api. Ada yang malu Jangan kuen ya dokter. bekas ring gitu di kelingsir manon panamanya kaji atau dijang sanis sampun lintang makin wantah melarapan mana loba di tiang matu ring ibu tapi loban mana dijang aja sampun dijang mapi kulit Benar. ya dia sudah tambah durung boleh dijang mapi nulas tambah Mana jani nih? undang mana dijang ya di mangkin jaga pamejang dijang ring macam ibu jaga ring dijang kepuri Dinane jani. iya Sudah di bentuang. sampunan kita dua adik panemaya ring kita nak kelingsen di puri wanta asasi boleh galap boleh pewanangan ini apalah yang bisa Yang mulu kedah kayak nih dewa nih. Lakar ngajak okan ibu nih kebuka puri. Lautan. Kewala pengide ibu nih marah kapening dewa nih. Pelang pesan uturin. Ada nih dewa nih. Saja aja subuh baja. Kewala pelaksanaan yang dicari nal jening. Kengken jetatot di diri itu dipurin jenengi. Iturin. iya Pangseng lekat dan ibu di dini. iya ini purika sampunan sepanang saya wenten pangabe wenten penyeruan makwe pisan ikan kalau katun pelajaran dewek itu ibu aku ibu nona suruh gerematur sisip di tiang ibu tanurungane mangkin di tiang pacal nilar pesramani larangan ibu ne mang de becik ibu jenak kiri-kiring pesraman ibu pinunas di tiang sampunang ibu lali ring sikian di tiang ibu Yang depang dek kayu ibu ini. Rasa banget saja ibu. Lakar ngelepas ide. Kewala pudiangan. Nak sebawan nang ade dong lakar ngaleng rapi. Direng belen ide. Yang lobone saja ibu. Ibu sing lakar ngamang ide lakar ketemu. Mana pudiangan nih. Lautang dewa berjalan. Kewala pengide ibu kapen ragane dewa nih. De pesan. Tinak kandok dewa nih dini di pesraman abo kamu kepuri. Kengken joreno. Kengken de peker ne kapen. Idai beli. Balene dewa nih. Totang. Tuh dewa ngelawan. ini Dewogi presida kedagingan kumandi rukdo basi bodesane wamu kewanda sedurung tidyang pacang nilar pesraman lugrayang rien tidyang pacang rasti tibaki di kering pemerajan tidyang pacang lungsur pepamit dumun ibu Mau kamu pesan kayu di dewa nih. Lan barang-barang ngasih dibakti ring ide sang yang pramo kami. Pengmelah pejalan ini. pamakas Sapun api kedua mania nih ada gala sakit sebuah peragat pula paling gelah dipuri jadi kalau dijumlah lakar muali main vaksin jadi mau pamit istilahnya ketan makto jauh mana saya lakar ngiringan ya jadi kepuri dah Cici ngiring yang siki bal
Angan hilang panananya. Kalau jangan uliang. Hah? Kalau apa uliang? Jangan kalau nyi cuma kalau. Nak mulut tiang lah tuh. Ya ada. Belahnya jangan nyamanan tapi pemabel. Di sini kita ke jalan jantung tadi. Ada lu kencang. Bibi, ya di kelas. Ini nggak ada macam. Gigi jangan sabot ini. Nggak ada makin. Giling itu lagi sih. Apa? Durasi jauh, pak selamat jawabnya. Tiang, yen sing pelah, natolit jadi. Nah, niki pempatan. Ini subuh madan ke di tengah ngalas. Wakum, yen enten iwangan tuk di tiang matur. Puniki wantah sampun, wawidangang jagat puniki yang mertepuana ratu wakum. Ajakan kemari ini. Nanti kan ini, ngamelangi. Yatno, cai di tengah alas Ini. Sawireh liuan ni madang uron sarwo mangsa. Ini. Bangsing kekening panca bayu. Wakum Sejawa nang coba man. inggih. Yen sing pelih pengelah nake, ni pempatan agung subekat nake jalan. Niki gumanti sani ruruh titiang. Napi mawenang titiang ruruh. Sani kebos catur pata desa. Nah, yen ini jani sida paman ajaklah masang sesirap guna-guna pengasih itu. Sina, anak kelintlor, sina kalmai lakuna. Len kaja kalmai lakuna. Musikian kenapa puniki? Sesik sini sina sida kalma pikoleh pajalan gerah aja mau paman aja pajalan. Sampun kemana ke titiang ini punika? Duanik sana puniki tulah titiang. Potapani punika kawo ratu doang. Ya lah jadi. Suruh. Sambil jaga paman. Tahu. Itu masih cai tera. Ini dia. Jani cai ingin yatno. Sawireh ritat kalau bapa macang sesirap, bangsing adoan ini poke. Ini. Terus. Cai padau nih, campak tangin nih. Oke tuh, ada anak di kangen jangan nyaman. Kau jangan aduh aja belum. Dia ada di kronika. Menyaman ci petrol je. Oh di perangkanan ucap. Parah kan Petro kan wecat. Bang yang pun balik pas. Oh, di yo bawa ngapa-ngapa ya tege. Mula kene kin perjalanannya. Yen kadi punika bang yang titiang makin pacang masang sesirap. Terus jaga paman. Tahu? Kamu awasin ada anak musik. On, ayang. Kan itu mencari ini. Koyong lu paman, ada anak si bro. Gue kan anak liwat. Atau liwat Nih. Ya dong. Lain. Mantel. Jangan ngumpul tuh kan. Mulai. Kosongan. On, walaupun orang kuain sabda. Musio sangsimo kadimaken. Ios gumi paman di subane paman nyidang memasang sesirap ini. Ios gumi len rasa kekenapan lah. Bagong, sabinani manusia sadilintang puniki. Iadian ka bosku mataku midet yentan sida kadimaken. Ka bos rap sirap ngemaling pukul dungkul. Sampunan ditiang kawas iakung ratu. Makin pun. Oh. Lulasan. Oh. Wasing. Pulas ke dini. Oh. Yang pulas.
Pula si pun nak menjemur. Wah, jangan mau saja nih cahija. Paman, jadi kini, para kanan. Kalau ngocok kori dewa, mangno singit gerakannya ke mampus. Benar, iya ganti raga dini kidang lindang sinah. Jadi ketara perjalanan. Jalan masih ingat apa lu? Intip pamilang intip. Pet Pradesh subuh nyak sidang kena itu marah lah jagi. Mai. Singidang paman gini. Beli moyo aja pakai saja nih. Jangan lagi pelungan tiang. Jadi lanturan rumah segini ya. Lurus biaku. Kata Nabi ya. Udah ada sasapu niki tidak beli. Tidak. Ji? Sing, cara nak beli. Tidak kia pisan beli. Ada rasa siun-siun ya. Aduh. Pasanakan umur di dewa itu ya. Kira-kira. Nak kengkele Paul. Bulan, sang bulan. Konyang kini ya. Weh, yang kiap, tuh, yapol barengin. Singida, Di sini dah. bangun Singida. Ya ben ale amul ben. Bulan kiak atau dia nak biasa bulan menuju. Ye mah belakas wala anu. Halo, selamat pulas. Ye, ni kek. Aduh. Tidurlah ya. Aduh. Tawa kulit halus ini. Woi, ini dia mau pulas nih. Woi, tadi isi pulas angkok-angkok kan ya? Soleh. Menjalankan ada minat bulatnya. Boleh mama. Oh, pulas.
Wanis. Sawi ini. Nggih. Panggil nuwun niki jelema tapi ogo-ogo. Petau. Ogo-ogo. Yan bulas Petawang ngakiap petau. Aduh nak pulas bungut ngomong. Ipit. Jadi gini Maman, Sampun api antuk mangkin. Ane ke rajo niki. Adi beda adi barang ini kepulasan ya. Ane naling untuk nih. Lu ngundang nih. Tidak mau jangan. Pedok. Jelema sing lapet teman kene. Di sensor pulas. Center, jangan mau saja. Jadi gini Maman, mapan subuh sida jangan mau pikoleh pejalan pamannya, pejalan rahe. Lan jadi jemak nih Mana kegingsir saking ngriki. benar di utaman jadi kalau sida pebahang yadi ecek beli baglah ni putra mertep wana ni Maman. Patut kan di bawah sepanduk cokol dia. Lurus. Lan jadi Lauk barang lauk. Loh, Kenapa ini? Ding-ding iki? cek. Waduh. ya main pangtawa jadi rasanya Cina yadi kakenal nih main Gagong, ane lo kejak gagong. dang lowongan ni mula de sarah tangla Niki, wih cepet nih, gusti lo niki. Jangan juga ini sedang lo cuma mau soleh ni jadi gelan ya patung gelang ni jadi Lurus. kayak gini Dong nong naratu ngarsangi. cai dan ini gelar aja ni non Api raja naratu ngano, kemudian ditang itu. dalam mau saja cai para kan cai ini binyak para orang yang gelar Yang kita kan carikan di jalan naratu ngambil lagi. gue nak ngapa kan Makin gini. Hah? ya kan Sarang kali niki. ngomong kita Banyana nih kayak gini dong. Bagi dua. kemudian dia modom soleh kan kalau dia Ratu di dolan jam teh. Woi. Mas. nah jangan jadi gini pas saya ngalang bangun nih bang sida syarat gelahnya sida gelah mau pikoleh nih jadi Sana kena nih kok, sana kena. Mali bisa ratu di jam. Hah? Nyanan carikannya apa nak kuda kan? Bicara celunas. dia lemah saja dia kayak tuh kan dipuri itu kan Ini ada jenis kaji dulu. Ada puluh belang bunga. Tadi saya mang kotanya. Ini putra jadi nih. Adi mekejari lana. Wagong istri ijai nih. Masa rago pulas kutal. Wah, dah.
Ampun, adanya rabies ya. Kena rabies. Bangun. Aku arah kok. Arah. Bangun. Nih, Bo. Pasti ning laseko. Nih, sandra rasanya nih. Siap. Lu kayaknya galak-galak kok gini nih. Iya, Boci dua gongja. Apa? Dua gongja aja, Boci. Itu anak bulat. Cantik nepukinnya, jam. 11. Sang bulas sih. Gue gitu ngelesek jam cakonin. Mana nyentak orang? Si kan soleh ini. Cing lah gerup ah. Si lagu apa? Dan dodo galak-galak nak. Dia galak-galak. Hijau, pokoknya aku sih jadi. Jeng aku gitu nak ada yang malu. Ada. Nak aja, orang ini cang. Cai cang di lakar masang tempat tidur si ngawasin gitu. Tempat tidur ya kan sana. Ada nak masang sesirap. Apa? Masang tempat tidur. Sasirap tuh jelema lain. Bener, jam mau